Mwaramutse neza nshuti mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV mumeze mute twizere ko muri amahoro turi mu gitondo cyo kuwa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kwa munani 2024 nshuti bakunzi bacu ntabwo dutinda reka tujye muri aya makuru. Bakunzi bacu murabizi ko South Africa y'Epfo yohereje ingabo zisaga 3,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zize gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23. Nibikorwa bimaze igihe ariko bigaragara yuko South Africa isa naho yafeirinze rwose muri ibi bikorwa ndetse nayo bikaba byarayiteye isoni gusubiza y'ingabo. So uyu munsi wa none rero birazwi yuko u Rwanda na Kongo bafitanye ikibazo bitewe nuko u Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ishinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa M23. Kugeza ubu uyu munsi wa none rero Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yatangaje ko yifuza kagahenge kerekeye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo iki gihugu cyemeranyije n'u Rwanda kaba aka Burundu, hanyuma ibihugu byombi bigafatanya mu gushimangira umubano wabyo. Ramaphosa rero yabitangarije Rwanda muri Angola aho kuwa kane yagiriye uruzinduko rw'akazi yari yatumiwemo na mugenzi we Joao Lourenço. N'uruzinduko Perezida wa Afurika y'Epfo yagiriye Rwanda nyuma y'iminsi mike habereye inama y'abakuru ba diplomasi b'u Rwanda na Kongo mu rwego rwo gusuzumira hamwe amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama rero yo kwa 30 Nyakanga intumwa z'ibihugu byombi zemeranyije agahenge hagati impande zishyamiranye uhereye kuwa kane Kanama. Nubwo akagahenge katigeze kubahirizwa, Perezida Ramaphosa yavuze ko kuba yari karemejwe ari byo kwishimira, avuga ko bibaye byiza kaba ka Burundu. Ibiro ntaramakuru by'Abanya-Angola byasubiyemo amagambo ye bigira biti: nagize amahirwe yo gushimira Perezida Joao Lourenço kubw'imbaraga yakoresheje kugira ngo agere kuri iki gikorwa. Kuri ubu ikitezwe nuko aka gahenge gahoraho. Ikindi ibihugu birebwa n'ikibazo bigakomeza gushyira ingufu mu gushimangira umubano. Perezida Cyril Ramaphosa yunzemo ko mu ruzinduko rwe we na Lourenço banaganire ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afurika y'Epfo rero birazwi ko ari kimwe mu bihugu bigize umuryango wa SADC bifite ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho zifasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana zihanganye mu ntambara zihanganyemo na M23. Hanyuma rero bakunzi bacu reka nkubwire ko n'ubundi muri iyi mirwano murabizi ko hari abasirikare benshi amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi. Murabizi ko hari abasirikare benshi b'u Burundi bagiye kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya kurwana na M23 bafatanya n'ingabo za Kongo ndetse n'iza SADC. Ariko rero nk'uko mwagiye mubyumva amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko hari abasirikare bagera ku 172 bamaze nabo gufungwa bazira kwanga kujya kurwana na M23. Hanyuma rero amakuru atugeraho aravuga ko abegereye imfungwa bamenya amakuru ko aba basirikare bagiye kujurira mu rukiko rwa gisirikare. Abasirikare bo 174 bagejejwe imbere y'urukiko, 2 muri bo nibo bagizwe abere, hanyuma abahamwe n'ibyaha bajyanwa gufungirwa muri gereza ya Muyinga, Ngozi ndetse na Rutana. Egide Ndayiragije na Gerard Ndayizamba nibo bagizwe abere gusa. Abandi kugeza ubu bivuga ko aho bafungiwe hadafashwe neza kuko no kubana icyo kurya ngo ari ikibazo. Mu rubanza rwatangiye mu kwezi kwa gatanu no 2024 abasirikare bashinjwe kutubahiriza amategeko y'umukuru w'igihugu, kwigumura no kugambanira igihugu. Nta numwe wari ufite umunyamategeko umwunganira. Urukiko rwo mu Burundi rwakatira igifungo kigera ku myaka 30. Aba basirikare rero bari boherejwe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi nyuma y'amasezerano Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yajyanye na Felix Antoine Tshisekedi agenga ubufatanye bwo kurwanya M23 igenzura igice kinini cy'intara. M23 yo yahiciye abasirikare benshi, abandi ibafata mpiri kuva mu kwezi kwa 11 na 2023 kugeza mu kwezi kwa gatanu 2024. Inshuti bakunzi bacu uyu munsi turihuta cyane nta gutinda, uyu munsi no kubabwira amakuru yihuta. Hanyuma rero bakunzi bacu murabizi ko ku cyumweru hateganyijwe umuhango wo kurahira kwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Rero muri uwo muhango abakuru b'ibihugu barenga 20 biganjemo aba hano mu kumugane wa Afurika
bategerejwe i Kigali aho bagomba kwitabira umuhango w'irahira rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ku cyumweru tariki ya 11 Kanama nibwo Perezida Paul Kagame azarahirira kuyobora u Rwanda kuri manda ye y'imyaka 5 iri imbere. Mu birori bizabera kuri Stade Amahoro i Remera ahubatse stade nshyashya. Ni nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa 15 Nyakanga n'amajwi 99.18%. Kuri ubu rero abakuru b'ibihugu barenga 20 nibo bamaze kwemeza ko bazaza i Kigali nyuma yo guhabwa ubutumire. Aba icyakora ntibarimo Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi batazanohereza intumwa zo guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda, bijyanye no ku bihugu bayoboye bimaze igihe bidacana uwaka n'u Rwanda. Mu bakuru b'ibihugu bamaze kwemeza kwikubitira hazaboneka i Kigali harimo Andry Rajoelina wa Madagascar wabyemeje biciye muri perezidansi y'iki gihugu na Wavo Ramkasala wa Seychelles. Aba nabo bazaza. Abandi rero nk'uko Jeune Afrique yabitangije Dr William Samoei Ruto wa Kenya, Joao Lourenço wa Angola, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, General Mamadou Doumbouya wa Guinée Conakry, General Clotaire Aligui Nguema wa Gabon, Faustin Archange Touadéran wa Repubulika Centrafrique ndetse na Philippe Nyusi wa Mozambique. Harimo kandi Perezida Sahle Work Zaude wa Ethiopia, harimo kandi Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, harimo Ismail Omar Guelleh wa Djibouti, harimo Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, harimo Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Epfo, General Abdel Fattah al-Burhan wa Sudani, umwami Muswati wa gatatu ndetse wa Eswatini, Perezida Mokwetsi Masisi wa Botswana, haza kandi Hakainde Hichilema wa Zambia ndetse na Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, bose bazaba bari i Kigali. Ni nako kandi bimeze kuri Perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau ndetse na Faure Essosima Gwasinyasimbe wa Togo. Ibiguro bizaba bihagarariwe n'abandi bayobozi b'Afrika. Ni Afrika y'Epfo igomba kohereza minisitiri w'igenamigambi wayo Moropene Ramaktopa uzahagararira muri ibi birori Perezida Cyril Ramaphosa. Abandi bayobozi bazahagararira abakuru b'ibihugu byabo ni Minisitiri w'Intebe wa Senegal Wosame Sonko na Vice Perezida wa Uganda Jessica Rose Epere uzaza ahagarariye Yoweri Kaguta Museveni. Uyu azazana n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba, nawe wemeje ko azaba ari i Kigali. Minisitiri w'Intebe wa Sao Tome et Principe Patrice Trovoada n'ububanyi n'amahanga wa Mali Abdoulaye Diop Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria ndetse na Vice Perezida wa Cote d'Ivoire Tiemoto Tekile Kone nabo bazaba bari muri Stade Amahoro uwo munsi. Ni nako bimeze birumvikana kuri Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze Ubumwe Moussa Faki Mahamat, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Algeria Ibrahim Boughali, Umunyamabanga Mukuru w'Umuryango Mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa Louise Mushikiwabo ndetse n'abandi. Bakunzi bacu rero bizaba ari ibirori birumvikana bihimbaye kandi biryoheye ijisho. Hazaba ari akarasisi kadasanzwe ndetse n'indi bikorwa biba byateguwe. Hanyuma rero reka dusubire mu Burundi gatoya, aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zanze gutaha ngo zitazicwa cyangwa ngo bagahungabanywa mu bundi buryo nka bagenzi babo bagiye batahuka. Bavuze mu ntangiriro z'icyumweru dushozeje aho zagaragaje ko zihangayikishijwe no gutahuka kubera umutekano muke mu Burundi, cyane cyane bigizwemo uruhare n'imbonerakure. Mu nama n'intumwa z'abategetsi mu butumwa basuye iyi nkambi iherereye mu gihugu cya Tanzania, impunzi zimwe zavuze ibibazo by'abatahutse bishwe cyangwa bagatotezwa nabyo ngo bibatera ubwoba bwo gutahuka. Hanyuma rero babwiye izi ntumwa zabasuye ko mu nkambi ko uretse no gutinya kwicwa ngo amadolari 220 bahabwa ku muntu umwe watahutse ntacyo amumarira, ku buryo usanga byarutwa no kuguma aho bari mu nkambi. Ubusanzwe aya mafaranga bayahabwa ngo bayakoreshe mu gihe cy'amezi 3 abanza bakigera mu ngo zabo, babafashe mu rwego rwo kubafasha kwishyura mu ngendo no kurya, nk'uko umuyobozi w'intumwa z'abarundi General Niboye Bonasize Celestin yabigarutseho. Yabwiye izi mpunzi z'abarundi ko
umutekano wuzuye mu Burundi kandi ko yiteze ko impunzi 50,000 zizasubira mu gihugu mu mpera z'umwaka ariko ziza kumutera utwatsi. Gusa n'ubundi izi mpunzi zaba zibarizwa mu nkambi ya Nyarugusu ndetse n'izikambitse muri Nduta zimaze iminsi zitaka umutekano muke w'abantu bitwaje intwaro barara bashagajaga inkambi ndetse bamwe bakanabagirira nabi. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu mudukurikira hano kuri Shyomi TV, birumvikana tuba dufite amakuru menshi tugomba kubagezaho. Hanyuma rero murabizi ko 23 yo iri mu rugamba rwose na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo 23 rero nta kindi shaka ivuga ko iharanira yuko abanyekongo bavuga ikinyarwanda nabo bagira amahoro bakagira nabo stati nk'iy'abandi banyekongo. Hanyuma rero inshuti bakunzi bacu murabizi ko tuhita tujya muri studio. Reka nije muri studio nakire mugenzi wanjye Clement Bagemahe, hanyuma tubabwira amakuru yose ari kuvugwa mu karere. Reka mwakire. Amutse Clement. Neza cyane. Umeze neza? Yego, reka rero tudatinze abadukurikira basanzwe babizi, ntabwo dutinda, twebwe duhita twinjira mu makuru ako kanya. Hanyuma rero tudatinze, urabizi yuko abayobozi ba M23 bari abakomeye, urukiko rwa gisirikare rwagize gutya rubahamya ibyaha, rw'ingombe Kinshasa rwabahamije ibyaha turaza kubabwira, none babakatiye urwo gupfa. Hanyuma rero ubwo mfite icyo Corneille Nangaa amaze kubivugaho. Hanyuma rero kandi ndaza no kubabwira abatasi b'u Rwanda n'abatasi ba Kongo barahuye, biraza kugenda gute? Bariga kuvuga bamaneko, bariga uburyo bajya kunekana, bamaneko iyo bahuye bigenda bite? Baranekana. Aha, ibyo turaje tubivugeho kuko bamaze guhura. Hanyuma rero reka wenda n'izindi nkuru turagenda tuzibabwira, ariko by'umwihariko reka duhera aha ngaha. Rero imyanzuro y'urubanza rwahoze ari perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yigenga, rero akaba ari umuyobozi w'umutwe wa politike wa AFC, ndetse ubwo ejo nibwo rero hasohotse imyanzuro yarwo. Hanyuma rero ni nyuma y'uko y'icyiciro cy'iburanisha ry'abavoka bunganiraga abaregwa, abo bari barimo Corneille Nangaa yari yasabwe igihano cy'urupfu n'ubushinjacyaha ku byaha by'intambara akurikiranyweho na bagenzi be. Rero mu iburanisha ryaherukaga ubwo bireguraga, umwe mu bunganira abaregwa yari yagaragaje ndetse yerekana ko nta bimenyetso bifatika bishobora gushinja abakiriya be bari barimo Corneille Nangaa. Uyu munyamategeko rero yamenyesheje urukiko ko ibimenyetso nta bihari bifatika bishobora kwerekana ko abakiriya be bagize uruhare mu myigaragambyo cyangwa se ibindi byaha baburanishwa. Ariko ibyo ngibyo si byo nshaka kukubwira, najya nkubwire yuko Clement bamaze gukatirwa go gupfa. Ariko twabivuze tubivuga ngo nta kindi bigamije, nibyanze bikunze ni igihano kizaza ni cy'urupfu. Ubundi cyagiye tubivuga, ubundi runo muribuka yuko Rose Mutombo wa wundi wari minisitiri w'ubutabera ejo bundi mu minsi ishize, uyu nguyu niwe wagaruyeho kiriya gihano cy'urupfu. Turavuga tuti iki gihano cy'urupfu kiziye bariya abantu, ariko dusigara twibaza ikibazo gikomeye. Muri aba bantu reka mbabwire ukuntu byifashe. Ubundi muri aba bantu harimo abantu bivuga yuko ngo atari abanyekongo, na ba Sultani Makenga rega bavuga ko ari abanyarwanda gatari abanyekongo, n'abawiringoma n'ababyamu. None abangaba bakatiwe urwo gupfa, none babakatiye nk'abanyamahanga, konterandi cyangwa procès z'urukiko zivuga ko ari bene nde, matriculation zabo niziye, kuko bavuga ngo ni Makenga. None se undi Makenga aya mapeti yakuye mu gisirikare kihe cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'igihe cyose cy'amabrassage n'amamixage nibo bagiye babaha amapete muri icyo gihe. Rero urukiko rwa gisirikare rwa Gombe Kinshasa rwahamije umuyobozi w'ihuriro Fleuve Congo alias Fleuve Congo Corneille Nangaa n'abandi basirikare bayoboye uyu mutwe wa FC. Abangaba barimo rero na General Sultani Makenga, harimo Bertrand Bisimwa, harimo Major hano ni Major kata ni Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi, ibyaha by'intambara n'ibindi bifitanye isano. Hanyuma ruhita rubakatira
igihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu uri kucyumva babafasha no guhita babica uburyo babica no babica. Ubundi uretse ko babikoze mu rwego rw'amategeko ubundi ntibara bashoraho Samir DRC na za Sadek n'iki bashaka kubica erega n'ubundi za suko iyo zizamutse bura barabishe barabishe bura barabishe noneho baranirwa kubica naho ubundi izindi system nyine ziba zikorwa mu rwego nkaho rusanga aho rugaragariza amategeko y'imbere mu gihugu n'empuzamahanga ariko cyane cyane baganisha gukomeza gutungira agatoki UN za miryango yindi bavuga ngo ni mpuzamahanga. So rero uru rubanza rwarirwagamo 26 bahaburanishijwe rero 5 gusa aribo bari mu rukiko kuko abandi ntabwo bari bahari. Harimo rero uwitwa Nanga n'abandi bayobozi ba AFC M23 rwababuranishije badahari guhera ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi nibwo urubanza rwatangiye. Rumaze igihe gitoya cyane mbega bararwihutishije ubundi ariko hari procedure zitakurikijwe nkuko bisanzwe mu mategeko mpuzamahanga hano bwari ayo mu gihugu kimwe gusa ni henshi cyane mu bihugu ubundi usanga niba umuntu afashwe habanza gahunda z'ubugenzacyaha zarangira hagakurikiraho ubushinjacyaha byarangira hakajyaho gufatwa agakatirwa iminsi 30 mu gihe akiri gushakishwa ibimenyetso hanyuma hagatangira urubanza mu mizi. Ibyo bintu rero ukurikije 24 uyu munsi ni tariki 9 ubwo se wambwira yuko izo procedure zose zabayemo ntabwo zabamo kubera impamvu ariko se n'umwana yabyumva yego n'umwana yabyumva barabihutishije ni technique z'imbere mu butegetsi kugira ngo bakomeze ni nko guhabya AFC M23 ni nko kubahabura ariko bara n'abasirikare ntabwo bahaburwa no gupfa n'ubundi bari ku rugamba biteguye rwose bapfa umwe muri bo yapfa urubande bagasigara cyangwa bagapfira rimwe bibaho ko ku rugamba nta mikene birimo bira rero bindi biba bifite ikindi bigamije ni nko gushimisha ni nko gukomeza gushimisha abanyapolitiki bagenzi babo aba diaspora reaction juridique nazo zakoze Kisekedi akabicisha mu nkiko mwebwe mukora iki tubatangatange tubatesha umutwe ariko umuntu w'inyeshyamba ntabwo ateshwa umutwe muri ubwo buryo hari ubwo agira ubwoba bwo kwicwa kuko n'ubundi aba yarapfuye muri we kubera ko aba n'abakongomani kabone nubwo tutazi ngo babacira urubanza ari abakongomani ari abanyarwanda bo mu Rwanda niba tabacira urubanza ari abakongomani baracira urubanza ari abanyarwanda nuvuga ari abanyamahanga process z'abanyamahanga zikorwa gute iyo bari umunyamahanga w'umunyarwanda babivugana gute cyane ko nta ambasade yacu ikiriyo ariko nanone mu cyitwa imiburanishirize mpuzamahanga nigeze nigaha amategeko umwaka wa mbere wangu ibyo bita amategeko mpuzamahanga hari icyo bivugaho iyo bari umunyamahanga hari ibyo bagomba ngo icyo gihugu noneho urabona cyagiye twavuze ngo babaye deporte bavuye zanani mu Burundi Dubai bakoze Burundi uko byasa ko hari communication iza hagati y'ibihugu igihugu gifite abene igihugu b'ikindi gihugu nuvuga ngo rero birasaba se izi nkiko ziwabo zavuga n'inkiko zaho bakeka ko bakomoka cyangwa baturuka bashobora kubakira ibibanza ari abanyarwanda cyangwa se abagande kuko no Uganda bashyiramo ko iri hafi ya M23 mu gihe bakibahakana ko atari abanyekongo ibyo nabyo birashoboka cyane. Hanyuma rero bakunzi bacu mudukurikiye icyo twababwira ni iki uru rukiko rwasomye umwanzuro w'urubanza ejo maze abaregwa bose ntago bari bahari. Urukiko rwabahamije ibyaha by'intambara kujya mu mutwe witwaje intwaro no kugambanira igihugu. Ese uyu muntu Sultani Makenga yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu atari umunyekongo? Icyo ngicyo wenda turakigarukaho. So harashize rero icyumweru abunganira mu mategeko bamwe mu baregwa bagaragaje ko nta bimenyetso bihari bihamya icyaha. Abakiriya babo barimo Baseyane Nanga na nyirarume wa Corneille Nanga uyoboye Alliance Fleuve Congo. Umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa yari yasabye urukiko kuburanisha abaregwa badahari bitirirwa ko batorotse. Wabyumvise? Bitwa ko batorotse iki? Maze perezida w'inteko y'iburanisha abikurikiza uko ubushinjacyaha bwabisabye. Barambwira ati wowe uvuge yuko batorotse. Batorotse abaki bavuye he?
baturutse kumenya ko abadukurikiye bajya babyumva neza ese baturutse bavuye he bari abaki urumva rero urukiko rajya kuvuguruza niba bakuburanya nk'abakongomani bakatiye igihano cy'urupfu nk'abakongomani biraba binyuranyije n'imvugo za perezida uvuga yuko atari abakongomani ari abanyarwanda bagiye kunyuranya sasa cyane rero ibi byaha abayobozi bo mu 23 nabo bareganwa bahamijwe vuga ko babikoreye abaturage muri teritwari za Masisi na Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza ubu ngubu nyamara kuva na 21 ingabo za FARDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR ntizahwemye kugaba ibitero ku birindiro bya 23 ikabasubiza yitabara urukiko kandi rwabahamije icyaha cyo gushinga umutwe witwaje intwaro ugashoza intambara ku ngabo za leta radio rero Okapi iyi radio warusukari ya MONUSCO Okapi ya MONUSCO kuba iri radio Okapi yatangaje ko abaregwa bafite iminsi 5 gusa yo kujira icyo cyemezo cy'urukiko cyangwa bagatabwa muri yombi bakubahirizwa icyo amategeko ateganya bagatabwa muri yombi se barabakurahe bagatabwa muri yombi uretse gutabwa muri yombi se barabananiwe ku rugamba iyo babagabaho ibitero bya bindi biremereye uretse ko barutangiye bakomeye no kubibaka n'isake babibatse ni ukuvuga ngo rero ntabwo igihano cy'urupfu n'ubundi cyari ingenzi cyane ko ntikiri muri sanse ya diplomasi ntikiri muri sanse ya politiki kiri muri sanse ya juridique kandi iyo juridiction bakoze ngo butabera bw'ubucamanza bakoze ni biri politize none se nk'ubu ngubu wavuga ngo uburanira nanga n'abamakenga hariya ni ninde wamushyizeho umwavoka wabo ndamushyizeho umwavoka hakuze ko icyo kintu ari cyo umwavoka wabo ujya kuvuga ngo ndaburanira nanga yabitsa ninde wamushyizeho ariko urubanza ruratangaje koko ariko abakongomani utuvugisha ukuri none se koko tuvugishije ukuri uretse no kuvuga ngo iki imanza zabo cyangwa procedure zabo na tekinike bakoresha ni tekinike za cyana ako nanjye ngashyize ibi bintu rero byakozwe no kumukatira urwo gupfa ntabwo bacecetse Corneille Nangaa rero yabivuzeho uyu muhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo rinabarizwa mu mutwe wa 23 uyu muhuzabikorwa satera utwatsi icyo gihano cy'urupfu bamukatiwe n'abagenzi bavuga ko ari ibimenyetso by'uko ubutegetsi bwayo buri kugana ku iherezo urumva yabivuze urumva mu bandi bakatiwe urwo rwo gupfa harimo General Sultani Makenga nababwiye General de Brigade Byamungu Maheshe Bernard umwungirije Lieutenant Colonel Wiringoma Colonel Vianney Kazarama Bertrand Bisimwa Lawrence Kanyuka ndetse n'abandi so Nangaa rero mu butumwa yanyuje ku rukuta rw'iyo rwa X yavuze ko ibi ari biriya bihano yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo bwabibahaye kubera ubwo bafite bw'uko buri kugana ku iherezo aravuga ngo iyo ubutegetsi bwagize ubwoba wumve ko yabivuze iyo ubutegetsi bwagize ubwoba biterwa no kuba bubona ko kugwa kwabwo kwegereje kandi kugwa kwabo ni ikinamico y'imanza zikurikirwa n'ibi bihano birimo gukabya ni ibigaragaza ubwoba bw'ubutegetsi bubi kandi bubona ko iherezo ryabwo ryegereje uyu Nangaa rero yavuze ko igihano cy'urupfu we na bagenzi be bahawe kireba kandi kikaba kiraje ishinga abagifashe ngo nibo kireba niyo ari kuvuga ati ahubwo buriya bakisekedi no bakabaye kuba babihanirwa hanyuma rero mbere yo kubateguza ko nyuma yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo izaba yamaze kubohorwa bazisanga basaba AFC imbabazi zo kuba barahamije amategeko atemewe bagamije gushimisha umunyagitugu w'umutekamutwe w'umurwayi ndetse w'umubeshyi ruharwa ibi ngibi ni Nangaa byivugiye yavuze ngo urabyumvise ngo ngibi babikoze ngo bagamije gushimisha umunyagitugu w'umutekamutwe w'umurwayi ndetse w'umubeshyi ruharwa ni amagambo ya Corneille Nangaa yunzemo ko rero biriya bihano byerekana ko AFC iri gukoza imitwe y'intoki ku ntsinzi ashimangira ko iri huriro rigomba gukomeza urugamba ririmo kugeza igihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hazabera impinduramatwara ikurikije itegeko nshinga mu yandi magambo hano mu by'ukuri Nangaa azi neza Kisekedi azi neza Kabila mu bijyanye no kujya ku butegetsi bwabo kumwita rero ngo ni umunyagitugu abimuziho umutekamutwe abimuziho umurwayi abimuziho umubeshyi abimuziho noneho
uwaruharwa mbese mbahubwire nanga yasubishe yamusubishe. urumva rero twe turi kubabwira bakunzi bacu habaye kubakatira bano bantu muri 23 hanyuma rero Colonel Nanga nawe abivugaho kuko niwe muyobozi w'uyu mutwe. Hanyuma rero bakunzi bacu ikindi cya kabiri tugira ngo tubabwire, urabona mu minsi yashize nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yararwariye i Buruseli mu Bubiligi. Uyu mugabo uburwayi yararwaye ntago bwagizwe ibanga, yararwaye disike z'umugongo. Urumva iyo umuntu arwaye disike z'umugongo ni ibibazo ubwo no kwicara n'idanje no guhagarara n'idanje. So rero uyu mugabo akimara kuvayo Vital Kamerhe ni perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kongo yanze guceceka avuga kuri bwa burwayi bwa Tshisekedi. Burya hari nk'abantu baba bibaza batari ko se koko ubundi buriya bamugani yararwaye. Rero perezida w'inteko ishinga amategeko Vital Kamerhe yavuze ku burwayi bwa Tshisekedi nyuma yuko yari yamusuye kuri uyu wa gatatu. Yaramusuye aharwariye. Nk'uko rero yabitangaje bwana Vital Kamerhe yavuze ko yasuye perezida Tshisekedi Chirombo ku mugoroba wo kwa gatatu tariki 7 z'ukwezi kwa munani. Akaba yamusuye nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu yaravuye mu Bubiligi aho yaramaze iminsi arwariye. Vital Kamerhe mu kuva gusura perezida Tshisekedi yavuze ko yasanze ameze neza, bigaragara ko yakize. Kamerhe yanagaragaje ko muri uku gusura perezida Tshisekedi baboneyeho umwanya baganira ku bibazo biri mu gihugu mbere harimo rero n'iby'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku bukungu bw'iki gihugu. Ni mu gihe ifaranga rya Kongo ririmo kugenda rita agaciro ku yandi mafaranga yo hanze y'igihugu. Ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bavuze ko bagomba kubaho ubugenzuzi buhoraho kandi ahanini bugakorwa mu bice biberamo imirwano hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rero aya magenzura ngo agiye gukorwa ngo biri mu nshingano z'inteko ishinga amategeko isanzwe ifite mu nshingano kugenzura imikoreshereze y'ingengo y'imari mu rwego rw'umutekano ndetse no mu zindi nzego. Vital Kamerhe harya avuka hehe? Vital Kamerhe avuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Avuka mu majyepfo. Mu Majyepfo Kivu. None se yasuye Tshisekedi baraganira reba ko se ubundi yaza avuga iki? N'ubundi nta kindi yaza avuga ameze neza. Aba bantu bategetse muri ko Kinshasa barabizi. Barikunda bagakunda nabo kurengera inda zabo cyangwa se reka tuvuge ngo imyanya yabo n'akazi kabo. Uzumva bavuga umuturage. Dore nk'ubaraho Vital Kamerhe yavuze ngo ati rwose Tshisekedi yifuza ko inkiko zikomeza gukora kandi zigakora neza ntizakora amakosa nk'ayo zagiye zikora mbere. Inkiko ikomeje inkuru. Bishatse kuvuga iki? Ni procedure y'ibingi batangazaga byo kugira ngo bakatire bananga kandi ho none bakoza amakosa mpuzamahanga kubera ko kabone n'ubwo abagabo badafite igihugu ariko kuvuga ngo barashishikariza abantu gukora inkiko zikore kandi zikore neza bitameze nk'ibya kera. Akavuyo n'akajagari gakunda kugaragara muri governance ya Repubulika Demokarasi ya Kongo guhera ku bwa Zaire kugeza n'uyu munsi nibyo byishe Kongo ndetse n'abakongomani batari bake, nubwo hari abandi bakongomani benshi bazi ukuri banifuza ko igihugu cyabo gitekana kikagira n'amahoro ndetse bakakibanamo mu mutekano n'amahoro no mu rukundo. Vital Kamerhe kuba yasuye perezida ni ibisanzwe, yajya gumusura aho perezida barwaye none perezida n'ekero kumusura nta bintu birenze birimo, ni ngombwa ko ajyayo ariko niyo atangaje nk'uko ni na shebuja we na shebuja bigeze bakina agakino basangira ku mafaranga. Niko jya numva abakongomani bakomanta zira miliyoni 100 z'idolari barisangiyeho barangije bakora agakino ko kumufunga kugira ngo nyumugiko hashize iminsi bahita mugira umwere nyuma mugira umwere anamusubiza ku mwanya wa perezida wa parlement. Abakongomani bakunda kubivugaho babijujura ariko icyo kintu uvuze ariko cyanashoboka. None se Vital Kamerhe urumva Tshisekedi akijya ku butegetsi muri 2019 yagize gutya amushinga ikijyanye n'ibiro abadirigenti di cabinet presidentiel. Arangije bategura miliyoni 100 zari zateguwe ku minsi 100. Iminsi 100 ariko bura ni nkaho bari bavuze ati buri munsi azajya akoreshwa miliyoni y'idolari.
ariko dore amafaranga bateguye miliyoni 100 z'idolari ngo zigamije gutunganya no gukoreshwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Maze izo miliyoni 100 babura ahantu zarigitiye. Ariko Clement tuvugisha ukuri, ubu miliyoni 100 z'idolari koko ubu umuntu yabura ahantu zarigitiye? Ntabwo habura. None se zari ziri kuri konti yihe zimuwe zijya ku yandi? None se miliyoni 100 z'idolari oya ni miliyoni 100. Dora amafaranga Clement, dora amafaranga. None se zari kugenda zasinywe na president kandi oya, ahubwo se izi zari ziri mu gikapu, we ntabwo tuvuge ngo baragiye baterura igikapu. Uko byagenda kose ni amafaranga yavuye kuri konti ya leta yoherezwa wenda kuri konti runaka. Ariko icyo kintu nacyo birashoboka ko byakunda cyane. No, abakongomani iyo babijujura nose tuvugana nabo ati ngo kore nagakino Kisekedi yakinanye na Vital Kamerhe ubwo dushingiye ku ntiyamusuye no kugenda iyibomberetse, kuko bura Vital Kamerhe umupolitisi wa danje kandi ni inyema. Oya ngo ni umuhanga cyane, uzi gucanga ikarita, azi gukina inkoro, azi kuvuga igifaransa gikangana gihabura, azi no kuvuga igifaransa cy'uburyarya. Buriya ngo azi ukuntu abana na Kabila yava hagahita abana na Tshisekedi. Buriya na Tshisekedi avuyeho wenda tuvuge akajyaho M23 akajyaho AFC. Buriya ngo afite ukuntu yabikundishwaho kakahaba. Ntabwo byakunda, ntibizakunda kuko nananga azi cyane Vital Kamerhe barakoranye. Perezida wa Sena nawe ajya gutorwa, ajya kuba perezida wa Assemblée Nationale, kuko n'umudepite nanga niwe biyoboraga ko bira byose. Komisiyo y'amatora ifite ukuntu ibi birimo byose bijyanye bigaragaza amatora bya demokarasi n'amanyanga byose babireba. Rero kuba yamusuye ibintu bisanzwe nuko basangiye ko mari barabijujura cyane kubera ko bashingira ukuntu yamugaruye ku butegetsi. Icyo kintu kirashoboka ya danje. Noneho no kuvuga ngo noneho n'ubu ngubu bari kubisangira murarega n'amakomande y'izimbunda n'izindege ziza kurwana hariya cyane cyane zibasira abaturage. Barifatanyije kandi za komisiyo ziba zirimo, avuga dukoze komande y'ibifaru n'indege. Komisiyo ntawe uzabitubaza we komande, kandi urumva ko hano hazamo ngo bakomeze bacunge bije neza y'imitungo. Imitungo bizamo ku byo baganiriyemo. Yes, niko bagiye babivuganaho. Hano turi kuvuga Kamerhe avuga ko Kisekedi yifuza ko habaho gukoresha neza ingengo y'imari yashyizweho mu ntambara igisirikare cye gihanganyemo na M23, kandi ko ibyo byakorwa mu mucyo mwiza. Ingengo y'imari yemezwa na Vital Kamerhe. Bakomeje gusangira n'ubundi bakomeze basangire my friend. Ibijyanye rero no kuvuga ngo yamusuye namusure no kubatangaje indwara, hari gashobora kuba n'indwara kubera ko nta n'igipapuro bagaragaje cy'uko arwaye. Bishobora kuba n'izindi tekinike. Nese ko hari abavuga ngo yarimo ajya kugambanira M23 muri ya miryango mpuzamahanga, cyane cyane muri Bubiligi ba mu bihugu bikomeye, kandi akaboko muri Kongo irimo ntago ari akaboko kari n'amaboko yombi n'ibirenge donc irimo ntigeze ivamo. Rero nuko bimeze, urumva ko bidakomeje kora muri politike y'Kinshasa. Politike y'Kinshasa irahuzagurika. Hanyuma rero reka twimukire ku yindi nkuru. Amakuru yangezeho aravuga ko bamaneko b'u Rwanda. Impamvu mbise bamaneko ni iki? Ni intasi. Brase ubutasi si bamaneko. Rero ni intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo zamaze gusoza inama rero yaberaga muri Angola ngo bari kwigira hamwe kurandura umutwe wa FDLR. Ubwo turaje buretse gato kwihuta. Uwo munsi bahuriye ejo bundi bahurira muri Angola. Intumwa z'ibihugu byombi zigizwe n'impuguke mu by'ubutasi zasoje inama ejo kuwa kane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola Ambasaderi Tete Antonio niwe wafunguye iyo nama, agaragaza akamaro ko kwigira hamwe gahunda yo kurwanya umutwe FDLR no kureba uko ingabo zihanganye zahagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nama y'impuguke mu by'ubutasi ubundi yari yamenyeshejwe mu biganiro bya kabiri byari byahuje ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo n'u Rwanda ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi Rwanda muri Angola. Urabyibuka ko aribwo nyakubahwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahuye na Ambasaderi Therese Kayikwamba Wagner bahurira muri Angola kugira ngo baganire kuri bya bindi bya M23. Hanyuma rero kuri uwo munsi bemeranyije agahenge ko hagarikwa imirwano mu gihe kirekire bita cessez-le-feu. Hanyuma ibyo ngibyo bikaba byaragomba gutangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8. Impugukire mu by'ubutasi kuri buri ruhande zagomba kuba zaratanze
zigomba gutanga imyanzuro yazo ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, hanyuma ikazigwaho mu nama yo ku rwego rwa minisitiri izaba muri uko kwezi. Hanyuma rero Clement Bagemahe abatasi barahuye bagiye kwiga ku kuntu ko kurandura FDLR. Iyi FDLR gusa bavuga ngo na M23 ku ruhande rwa Kinshasa, ariko reka twige kuri FDLR. FDLR wa muntu we ko yimariye na FARDC. Ibi bintu koko byashoboka ko kwimariya nuvuga ngo yinjiranyemo, ni kwa kundi ni nko gukorana ubukwe, ni nko gukora ubukwe imbere ya padiri cyangwa pasiteri cyane, kuko ukurikije uburyo mu gifaransa bavuga marié, nyine ubwo bari sanse ishatse kuvuga nyine kwinjiranamo, ni ukuvuga ngo FDLR na FARDC ibyo byo birazwi. Turashingira no ku maraporo ya Loni agaragaza yuko FDLR ikorana na FARDC. Ubushize nimba byibuka wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo witwaga Christophe Lutundura Panapala, ntago nibuka neza iryo zina uko barivuga, ariko bagiye muri Angola baganira n'uwahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nyakubahwa Dr Vincent Biruta. Bahuye baganira kuri ibyo byose, ukuntu noneho hari icyakorwa mu myanzuro yafashwe uwo munsi. Kongo yemeye rwose yuko igiye gusenya umutwe wa FDLR. Urabyibuka cyane. Umugabo witwa Rutundura rero kazakuvire mu nama ageze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abahuye n'abanyamakuru n'abandi bantu, batese ko twabonye mu myanzuro mwavuze yuko rwose nta kabuza mugiye kurandura FDLR, ibyo nimuzabikora mute? Uribuka ukuntu yabasubije? Ati nuko uwo mutwe nibwo bwa mbere mwumvise. Ati se ko uwo mutwe, ati uwo mutwe ko numva se umutwe wa FDLR, ati mba numva buvugwa ikintu cyatako numva ari ubwa mbere. Ati twagerageje no kubwira abantu ngo bagerageze badushakira amakuru, badushakira amakuru y'uwo mutwe rwose, umuntu uzabasha kuduha amakuru rwose natwe tuzamushimira. Ati muzabibaza, ati twabwiye abantu bo muri African Union, twabwiye abantu bahe, atariko rwose oya pe, ati uwo mutwe nibwo bwa mbere mwumvise. None ibyo bintu urabyibuka? Bukeye bwaho Tshisekedi yaravuze ngo umutwe wa FDLR urimo abantu bashaje baje kera muri 1994. Ati ngaho nawe tekereza, ati abantu bari bafite imyaka 30, ati ubu ngubu uhari ufite 40 ubagize imyaka 70. Ejo bundi yarabivuze yabisubiyemo. Noneho ati yarategeze 70, ati uwo muntu ko karacyari wo kurwana, kandi wibuke yuko irokirita buri munsi. None dore ikintu gitangaje rero, Tshisekedi numva ko amaze kuvuga yuko uwo mutwe udahari, umuvugizi wawo witwaga Kire Ngoma yahise ajya kuri radiyo aravuga ati turahari rwose hano, ati twibereye hano muri Kongo, ati turi tayari. Uri kubyumva? Abapinze Tshisekedi. Bukeye haba haje undi muntu witwa Sylvain Ekenge, General Major Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Arangije abwira itangazamakuru, araribwira ati reka mbabwire, ati mu bantu miliyoni 10 z'abanyekongo bamaze gupfa bazize ibintu by'intambara n'ibiki, 70% bishwe na FDLR. Muri make urumva ko harimo kudahuza hagati y'abayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo ku kibazo cya FDLR. Uribuka umuminisitiri ushinzwe ubukungu wagiye ejo muri Amerika, agezeyo nawe asubiza yuko ngo FDLR ari abantu bashaje. Urumva we yabyumvise kimwe na shebuja Tshisekedi, ariko ntibabyumva kimwe na Rutundura, ntibyumva kimwe na Muyaya, nta nubwo babyumva kimwe na Major General Sylvain Ekenge. Mbega ubona yuko ari ibintu bidasobanutse muri bara. None uku nguku reka twizere, reka tuwenda tubyemere, baragiye bajya muri Angola ejo bundi, abashinzwe ubutasi b'u Rwanda n'abashinzwe ubutasi ba Kongo bagiye kwiga ku buryo barandura umutwe wa FDLR. Ubu se nibagera muri Kongo barabishyira mu bikorwa?
babishyira mu rwego gutse nk'ubu urabona nk'amakuru bari kureba navuga ngo nk'uyu general witwa Omega ubundi twanahunguka Pacifique le monsieur ukorana na Kisekedi n'umuri bavugana ni Sheri Shushu wumva se ko ari gihe amatelefone yabo yigeze agaragara amajwi bari kuvugana yewe Omega nari gushaka utuntu nk'utwo ntabwo rero bizakunda Kongo nubwo avuga ngo barabizi ko bishyizeho umutwaro si n'umutwaro gusa FDLR byanze bikunze kubavana mu ngabo babikoze babizi ko batazigera babivanamo kuko deja nkumva nk'uyu witwa Omega burashaka usanga afite n'andi mazina y'amakongomani na carte d'arrondissement tayari wamuvanamo gutese kandi ari umukongomani bamubwiza umukongomani sinawe gusa n'abandi batandukanye urumva ko rero ntago bizakunda nkuje naye majoro Pacifique ntahunguka ubwo yasimbura gura mudacumura maze kuraswa na za FRDC nkuko babivuga ariko nibo bare basubiranyemo biragoye kuko hariya bamaze kwivanga bamaze kwimariya nkuko babivuze abatasi bahura babigenza gute no gushaka umuti ariko ushobora no gushaka indwara no kwishakira umuti ariko uwo muti utazashoboka burya hari indwara zitapfa kubonerwa imiti urumva uruhande rwa Kongo rusa n'utabyumva rusa n'urutumva impamvu nyayo yo guhagarika impamvu nk'iyo yo kohereza FDLR iwabo ese ubundi bababitsemo iki babitsemo iki kandi ariho batereningira abasirikare reka nkubwire yaba nk'u Rwanda rubitse abanyabyaha b'abanyekongo baba barageze hanze mu miryango mpuzamahanga bavuga bati nyaboneka mwohereza abo bantu ariko u Rwanda ruravuga ruti dufite abajenosideri basize bisha abantu abo bantu mwabohereje abakoze ibyaha bakabihanirwa abere tukabareka bakigira mu miryango nyarwanda kugira ngo bakomeze guteza umutekano mu kandi abo FDLR bariyo ntabwo batuza bahawe ubushobozi n'ubu bakibuhabwa noneho bongerewemo n'iza UN n'iza MONUSCO ibikoresho ngo zigiye ngo gukora cyane nese iyo havuga crap akavuga biriya byose barimo hana za FDLR bitandukanye bahumvikana iki abatasi bari guhura ariko nabyo ntawakwizera ko biratanga igisubizo kubera ko Kinshasa kugira ngo ibivaneho ntibikunda na ideology abategetsi ba Kinshasa nabo muri za province bafite bangamo M23 AFC M23 no bakanasimbuka bagahera ku Rwanda ni ideology yabara ba FDLR ba monitoringa system kuko kino gihugu gisa n'icyayobowe mu buryo bufite crise politique si on dirait de la sorte peut-être crise politique bafite nuko haba Vital Kamerhe ideologie afite ni yabo haba Kisekedi ni meme rythme haba kuko discours bakora nibyo bavuga bihita bigaragaza ideologie bafite kuko ideologie bafite bafatanyije na Evariste Ndayishimiye w'i Burundi perezida w'u Burundi byanze bikunze bakora kuri aksa yo gushyigikira FDLR nuvuga ngo ni ibihugu bibiri byopoza ku Rwanda bishaka gutera u Rwanda noneho bakabikora badashaka kwivanaho FDLR ibaha map y'ukuntu baza u Rwanda ibaha map ya trainings babakoresha abakongomani babazayirwa iriya muri za nani zabo muri trainings zabo no kuvuga map y'ukuntu batraininga za wazalendo ukuntu batraininga za mayimayi ukuntu batraininga ba pareko ba nyatura niki zira trainings zose zikorwa na FDLR nibo batraininga abantu bahariya bose bazabavangura gute barabahaye ya identification ya Republika ya carte d'arrondissement ya Congo icya kabiri bazabikuraho gute aribo ba monitoring igisirikare cyo muri iki gice cya hano anyway ni Kinshasa bivugwa ko aribo barinda bari mu benshi barinda umukuru w'igihugu parce que bamenyiringara ryinshi
igifaransa barakididibuza udakina bazi igifaransa noneho bahawe n'iriya nani carte d'enrôlement biragoye rero ngo ubutasi bw'u Rwanda buhure n'ubutasi bwa Kongo n'ubutasi bwa Angola nk'umuhuza babyigeho ariko kandi bafite inyungu muri FDLR noneho nizo FDLR igina nibagiye nizo zifite kumonitoringa bera bice byo za Kanyabayonga za Masisi ukamanuka za Warikare ukajya muri za Sud Kivu za Karehe na hehe niyo wumvaga ngo za Rubaya ahantu hose ari amabuye y'agaciro ni ukuvuga ngo nibo bashinzwe kuyacukuza bakahereza Kisekedi kandi wa mujenerali wigeze wirukanka bamukubitiye Kanyabayonga Chiko buriya Chiko niyo komisiyoneri mukuru ushinzwe kujyana mu y'agaciro ari collecté par les FDLR Mai na za Wazalendo ariko cyane cyane ku mutwe wabyo arimo FDLR nk'abacukuzi bayacukurira bayagurisha bayaha igiti kiri bakagiha Kisekedi biciye muri wa mujenerali wirukanse bari kumuhiga wananiwe urugamba hanyuma uziko Daniel Maherutse no kugaruka muri ziriya nshe ariko kwari buri ngo ko kureba ukuntu ahantu hari mu gaciro muri kara gace FDL irimo ko ayatwara yajyana mishaze vuga ko rero ni ikibazo gikomeye kijyane n'ubutasi kuba bahura iki abatasi guhura ni kimwe ariko umenye ko abanya politike bahuye nk'abanye n'amahanga bigira icyo bitanga bose bakitana ba mwana si ubwa mbere amasezerano agiye aba violé par la RDC la République démocratique du Congo nabo barabizi ko batabishaka noneho ubu ngubu bahura n'abatasi bagira gute n'abatasi b'ibihugu ariko si abatasi ba M23 ni ku rugamba kabone nubwo Kinshasa bihakana ku nyungu z'abanyapolitike bamwe na bamwe bariyo ariko hari abakongomani benshi bazi ukuri none singo nanga yabajueninze atazi ko ari abakongomani yes batoye ku ma republika yose bakorana za bakoraga brassage kugira ngo bahuze bakora za mixage babikoze kugira ngo bahuze ils étaient toujours des Congolais imvugo yo kuvuga ngo ne sont pas des Congolais sont des Rwandais nanga abakongomani n'abanyarwanda aho bakishe kera abatasi bahura batahura biragoye ngo FDLR zive hari ahantu abanyapolitike biragaragara ko babyananiranye ambasade zo zacanye mu bana uvuga ngo bakirukana Vincent Karega ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Kinshasa ni ukuvuga ngo hari hagaragaye ko umubano ubaye rompi ucitsemo kabiri noneho urabona ko iyo bahuye ari ubanye n'amahanga bahita bihakana Kinshasa noneho batanga gahenge Amerika yatanga gahenge yategeka gahenge Kinshasa ikabi-interrompa donc ikabicamo amasezerano bakayacamo bavuga ngo nagahenge ejo bundi Rwanda duhagarika intambara wapi FDLR ntiziri bweme na FRDC urabyumva ega iyi ntambara rero kuri uruhande rwa Tshisekedi irimo inyungu iteye ubwoba ari no gukoresha nyine yaba ba FDLR no gukoresha donc kubona ari diro zikazi nese ko bahamagara Burundi urumva erega buri ibintu byose muri iyi minsi ni injyawuro urayumva umuntu nyine araryamanga komisiyo none se reka twibaze bahamagaye Evariste Ndayishimiye bamuha miliyoni 20 z'idolari ubu Tshisekedi nta kintu yabitsemo gutese ubu se ibuye ry'agaciro bazajya batwara reka twikomereze reka dusoza aya makuru tubwire abantu yuko Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga bakiriye umugaba mukuru w'ingirije w'ingabo z'Ubushinwa Lieutenant General Huang Zukong n'umugaba mukuru w'ingirije akaba anakuriye ingabo zirwanira ku butaka mu Bushinwa rero n'itsinda bari kumwe bari mu ruzinduko rw'iminsi 4 mu Rwanda nkuko bitangazwa n'urubuga rwa Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda mu biganiro bagiranye n'abayoboye igisirikare cy'u Rwanda bibanze ku gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa Lieutenant General Huang Zukong n'intumwa ayoboye basuye ikigo cy'imyitozo cya gisirikare cy'Igabiro muri Gatsibo banasura ikigo cya gisirikare cya Gako ahandi rero basuye ni ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi i Kigali hanyuma rero Ubushinwa n'u Rwanda bakomeje umubano mwiza cyane cyane mu nzego nk'izi za gisirikare tena no mu bikorwa remezo ariko n'ibikorwa remezo ya Ubushinwa buri imbere cyane no bucuruzi anyway
gukorana ubucuruzi. Murabizi yuko u Rwanda n'Ubushinwa bafitanye ambasade zombi, ngira ngo urabizi. Hanyuma rero umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa ukomeje gukomera cyane muri iyi myaka, ariko no guherana kera. Ndetse nk'uko twagiye tubibona, abanyeshuri benshi bagiye bajya kwiga kuri buruse z'Ubushinwa, bakajya kwiyongera ubumenyi, ibintu byatumye mu by'ukuri u Rwanda kugira aho ruva naho rugera. Buriya abantu iyo bafite ubwenge n'ubuhanga hari icyo bimaze. Ariko ni byiza kubana n'abanyabwenge, kubana n'abanyabwenge no gukorana n'abanyabwenge. Ubundi gukorana n'umunyabwenge nawe ubunyabwenge. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite ubwenge, Ubushinwa bufite ubwenge, abanyabwenge bombi bari gukorana. Niyo mpamvu uzasanga gukorana n'abantu babaswa nyine bizamo ibibazo byinshi. Urabizi ko icyo kintu mvuze kiri strategique papa. Rero ni mubano wabo, no urumva umubano mu bya gisirikare. Hanyuma rero ikintu nshaka kukubwira kuri iyi nkuru, mu minsi yashize twabonye umugaba mukuru w'ingabo za Algeria aza mu Rwanda gusura igisirikare cy'u Rwanda. Baraganira, bagirana umubano, banahana impano nyine nk'abasirikare ziri mu rwego rwa gisirikare. Hanyuma rero ikintu cyatangaje abantu ni iki: Tshisekedi yahise ahamagara ambasaderi wa Algeria, aramubwira ati sobanura, uriya mugaba mukuru w'ingabo za Algeria yaje mu Rwanda ate, yaje ate, baganiriye iki, yagiye kumara iki? Uri kumva icyo kintu? Kandi ambasaderi kubaza ni Algeria Kinshasa. Mu by'ukuri ni kenshi nk'ubu nureba yuko uyu mugaba mukuru wungirije w'ingabo z'Ubushinwa yaje mu Rwanda, ubu bari buhamagara ambasaderi w'Ubushinwa muri Kongo, muri Kinshasa. Sobanura ubera iki? Nyine wumva Tshisekedi abavuga ati sinzi ubwoba bafite, sinzi icyo, ariko nishari ntabwo abashaka ko u Rwanda rugirana umubano n'ibindi bihugu. Niko byagiye bigenda. Ubwo rero reka dutegereze ikiraza kuvamo, ariko u Rwanda n'Ubushinwa, si n'Ubushinwa gusa, n'ibindi bihugu byinshi. Wabonye ko mu minsi ishize Mubaraka Muganga yagiye abonana n'abakuru b'ingabo hirya no hino mu isi, Turukiya, Bangladesh n'ahandi hatandukanye. Rero ubu ni Ubushinwa tena n'ibindi bihugu bigomba kujya byagiye biza. Uko byagenda kose reka dutegereze ko ambasaderi ataraza guhamagarwa. Yego, nabyo turabimenya tubibwira abadukurikiye. Tureze tubitangaza ku Ishami TV, ntabwo dutinda, twebwe tuba tubagizaho amakuru. Mu kanya rero turagaruka tubabwira ibyinshi kuri izo nkuru. Asansa mujye kure.